hlekani mingiselo mkana lona FM na kuhlekanisa kona ngisela xitechi xi ri kona eka nhlekani lowu mina ni khalanga Pet Mathebula ni n'wana risimato wa jimo wa xitlanga wa xingiritano wa chechana makunalo wa ndandadzi mingiselo mena ku amukela ka nongonoko Afrika wa vulavula namuntlha ku ri ravuntlhanu siku ra vukombo ra siku leriya ra n'hweti leya ya nyenyankulu lembe ra 2025 nongonoko lowu wa Afrika wa vulavula humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa ifamba swin'we ku fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu mingiselo wa mena kodwa ngisela uri kona Gauteng Mpumalanga a Northwest a Limpopo na yi kuma ku audio streaming ya mkanalo na fm.co.za a hi ku tumingiselo mina ku timhaka itinga kambe mhaka hili yi ta va hi kha hi bula na the South African Council for Educators says ita va kha bula na bona va kha va hi nyika matirhelo ya vona kasi xin'wana lexi nga endla leswaku hi va vitana hi kota ku bula na vona swin'wana swa swona swi khumba mintlhontlho leyi vadyondzisi lava va ha sungulaka ku va vadyondzisi va hlanganaka na yona ka tihofisi hi ku hambanahambana ka tona hi ndlela yaleyo se hi ta bula na vona hala ka 10 timinete ntsena ku bela awara ya n'we nhlekani lowu President Matamela Cyril Ramaphosa va vulavule na varhangeri na vafambisi a Gauteng tolo na namuntlha va ya mahlweni va vulavula na va doroba ra Joni va vulavula hi timhaka ta leswaku doroba leriya ri hlakarile na so ta fana ku tirhiwa hi matimba loko ve ri ta hetelela ri va ro ri nga ta rhurhela nhlengeletano wa G20 van'wana va ri na ku ringanyeta ku kumbexani nhlengeletano leyi a yi fane yi rhurha kusuka Gauteng yi ya a Western Cape yi ta kota ku tirhisa doroba ra Cape Town leswiwani ku nga swivutiso leswi swi nga koho ku loko ku ri ku Gauteng hi yona xivindi xa Afrika-Dzonga hi tlhelo ra swa timali hi ndlela yihi ku ongeti vusweti byi tinyike matimba leyi vanhu vo tala swisiwana vanhu vo tala va hanya hansi ka mabiloho vanhu vo tala va hanya mikhokhwini vanhu vo tala va le ku tshovelele nhundzu va xavisa ku ringeta ku kuma xo miyeta nyoka se xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini swi olova ku tsema traffic light lexi hi nga xi tolovela xi ri roboto hi ka ririmi ra siku rin'wana na rin'wana a Johannesburg kambe swi nga olovi a Cape Town i ncini xi endlaku ku Cape Town yi fanele yi nga fani na Johannesburg i swivutiso leswi kumbexani hi nga hetela ku hi tivutisa ivi hi twa nhlamulo ka swona kasi xin'wana lexi ni lavaka ku va hi vulavula hi xoho hi lexi nhlangani na mhani kwala a molweni namuntlha va ku khalanga masiku na minkarhi na ku twa i kha yi vulavula i kha yi tseketsela amoyeni i ku vavasati hikokwalaho ka yini va kha va pfumela ku tekeriwa timali hi vanhu vo huma ematikweni ya le handle van'wani va kha va twanana na vana lava va nga tintangha ta vana va vona se va ku kuna xivangelo la va ku hi ku vona ka vona va vona ongeti tanihi vaxinuna va maAfrika va ku ngopfungopfu n'wina ni mi tivaka ku nga vavanuna va Matsonga Machangana mi kurisiwa mi kha mi dyondzisiwa leswaku mi nga kombi matitwelo ya n'wina hambi swilo swa mi tsakisa hambi swilo swa mi vavisa hambi mi twa ku vava hambi mi tsakile va ri sweswo hinkwaswo a mi kombi hi yo mhaka mi nga tsandzeka na ku kombeta nsati wa n'wina ku i sasekile ku ma khensa swakudya leswi nga mi nyiketa swona ku matsaka ku va a ri na kwala mi nga kona ivi va swi hetelela swi ta ka siku rin'wana ra ku mina siku rin'wana tele ku ni fika kaya ni kuma mani va twizile se ni vutisa a matsakeli ya ku swa mi fanela mina no mi twizile ivi ni ku wi se va nge swi swa muxaka walowo hi swo swi hetelela ku swi endla ku vanhu lava taka va huma matikweni ya le handle va fika va ku no xiyimo hi lexiwani mina ni ta ku rhandza happy birthday ni ta ku tisela tiya ambedweni namuntlha hi nga sweki ku ta sweka mina sweswo se hi lava ku twa ka n'wina ku n'wina mi ri yihi hi mhaka leyi i ntiyiso ke a mi kombi rirhandzu ra n'wina mi dyondzisiwe swona ke
va tlhe va hehla na ku na swi tiva ku va tlhe va hehla na ku swin'wana swa swona swi nga va ku swi vanga swona hi leyi ku dyiwaka vuswa se a ni va hlamulangi a ni swi leyi ku dyiwaka vuswa swi vulavuriwa mara vo va swi hehlile ku onge tin'we mi ya dya vuswa leyi mi byeriwile ku a wu khomi nsati wa wena xitarateni mi ka mi jikajika mi byeriwile ku a wu byeni nsati wa wena ku sasekile mi tirha hi sweswiya swa ku ri loko hlampfi i ze yi nyika xinkwa yi huma ndzeni ka mati a wa ha yi nyiki xinkwa loko se yi ri hala handle se teto timhaka mingiselo me kombela mi nga kayakayisi muhumelerisi wa mina yi nga hundzi ka timbirhi timhaka timbirhi ntsena la timhaka ta ku hikokwalaho ka yini swi olova ku joni ya hina liya hi tinyungubyisa hi yona ya va Carlton Center yi hlakala ku tshoveleriwa nhundzu kambe swi nga olovi ku yi tshoveleriwa nhundzu ya leyi yo fana na yona a Western Cape xin'wana xi koho xi nga ri ku kahle se xivutiso ku ta ku ri ku hi xihi xilo xa kona kasi ya vumbirhi hi ya leyi nga tana mani hi famba na teto ntsena ku sukusela sweswi ku fika kwele ka awara ya mbirhi lexi nga ta cinca ntsena i ku hi awara ya n'we hi ta bula na va the South African Council for Educators SACE va hi byela ku matirhelo ya vo hi wahi naswoho lava va nga na swiphiqo va pfuneka njhani tanihi vadyondzisi lava va ha sungulaka ntirho lowu amon swo olovise sweswo nomboro hi leyi 086 000 2543 kasi yin'wana leyi mi nga kandziyisa ku rito naswoho nkandziyiso wun'we wu nga hundzi minete naswona tiyisisani leswaku laha mi kandziyisaka mi ri koho ku twala rito ra n'wina ntsena hi leyi nomboro ya kona i 065 744 3911 hi ndlela yaleyo mina na wena hi ta kota ku va hi twa ku u ta na hungu rihi vavanuna hi xihehlo lexiya xa mhani ve ri a mi swi koti ku rhandza a mi swi koti ku komba rirhandzu a mi swi koti ku komba ku leswa mi tsakisa a mi swi koti ku komba ku leswi a swi mi tsakisi a mi swi koti ku komba ku leswi swa nandziha leswi a swi nandzihi a mi swi koti ku hileswaku a mi swi koti se ku tsandzeka ka n'wina mi le ku tikiseleni va mani lava va ze va hetelela vanhu lava va lava ku va tekela timali va tirhisa ku tsandzeka loku ka n'wina 0860002543 i riqingho leri hi ri tirhisaka hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi sunguleni chuchekile Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela muyingiselo mina kha ku haxela twi kusuka studio 1 hi le Masingita Mall again a hi ku muyingiselo mina ku u ta yiwe ni famba ta timbirhi ntsena namuntlha ra vuntlhanu hi nga katsakatseli swi swo tala president va le a Gauteng va le ku vulavuleni hi mintlhontlho leyi va yi vonaka le a Gauteng kasi swi hetelela swi endla leswaku ku va na matitwelo yo hambanahambana hi matshamelo ya swilo swi le a dorobeni ra Gauteng ngopfungopfu loko langutiwe timhaka ta ku va ku ta rhurheriwa nhlengeletano liya ya G20 hi ndlela yaleyo se hi ku tumingisa ra mina 0860 002543 nangona ku Africa wa vulavula wo sungula mingiseri ku ta va we inhlekani mi amukereli ka Munghana Lonene FM inhlekani ani ku loyi ta va mingiseri wa mina wo sungula kambe swi tikomba hi ka hi nga hlangani la 0860 002543 hi laha hi lava ku twa kona nga tirhisa na yin'wana ndlela at Africa Munghana Africa ya C hi kota ku twa tlhelo ra wena ra mhaka loko hi kha hi languta mhaka leyi bulaka hi yona hlekani lowu hi nga eka wona hi ndlela yeleyo ra vuntlhanu namuntlha hi lava ku twa kun'we mi ri yini kwala mi nga kona ka nomboro ya leya 0860 002543 hi ndlela yaleyo swi ta olova hi kota ku twa ku mi yisa ku yini amahlweni hi ndlela yoleyo a hi tweni ni mingiseri wo sungula loyi hi nga ta va hi twa yena ku i lava ku vulavula hi leswi swa ku hlakala ka doroba ra Joni kumbe i lava ku vulavula hi mhaka leya ku n'we tanihi vavanuna a mina rirhandzu ke
na n'we va xisati mi nga hi pfuna ku leswi va swi vulaka mhani ku nga va ku ri na ntiyiso ka swona ke kumbe a mi swi vonisi swona ngopfu loko ka hi languta ka mintungu leyi nga va koho ya ku va vanhu va hetelela va tikuma va kha va tekeriwa na swintsongo leswi va nga na swona ku nga va ku ri leswi va nga siyeriwa hi swoho hi varhandziwa va voho kumbe sweswi va nga swi tirhela kumbe sweswi va nge le ku swi tirheleni kwala va tirhaka kona hi ndlela yeleyo se mhaka yaleyo mingisero wa mina ni lavaka ku hi bula yona eka nhlekani lowu nomboro yaleyo ya 0860 002543 mi nga kandziyisa na rito ka 065 744 3911 sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku hi ndlela yeleyo un'wana ni rhumela hungu la a ku vulavula ntiyiso se swi va lava va vulavula swona maAfrika-Dzonga ngopfu vavanuna va maAfrika-Dzonga a va swi koti ku kombisa ku leswiwani va kumbe ku ndhundhuzela vavasati loko xiyimo xi tetani se a ni ta lava na n'we vaxisati mi hi byela i waxisati loyi a nga ni rhumela hungu leri a ni ta tsakela ku na n'we hi vaxisati mi nghena mi hi byela ku hi mpela ho va ku tsandzekeni ku ya hi leswi se swi va nga ni byerisa xiswona ke hi ndlela yeleyo 0860 002543 a ni hleketa ku ta va na vanhu vo tala va nga ta tsakela ku vulavula hi timhaka leti hi vulavulaka hi tona hi ndlela yeleyo kambe swi tikomba ongeti ku na xiphiqo le a studio xa mehe a ni swi tivi ku xi nga va xi vanga hi yini kumbe n'we mi tirhanaka na timhaka teto famba ni mi ya va pfuna hi kota ku va hi bula na rixaka handle ka sweswo mi nga fa mi tirhisana at Africa munghani ka 0860 002543 kumbe mi tirhisa Twitter hi ndlela yoleyo hi kota ku twa ku xiphiqo xa hina ku nga va ku ri nakoho loko ku ri na lava twaka ongeti va nga kota ku hi tsundzuxa ni vona un'wana ni rhumela hungu la i ri khalanga ni le ku ringeteni ku fona foni ya n'wina yi le ku tirheni a ni swi tivi na mina ni le Giyani le a studio ku na ncindani hi ya tirhanaka na swona le a mina ni le Giyani la ni nga ko a ni koti ku vona ku nga va ku ri na xiphiqo xa yini hi ndlela yeleyo un'wana i ri yena Laurick Wilson Jr i ri khalanga leswi ni nge le ku swi voneni mina i mhaka ya ku a Gauteng ku rhangela vantima hikokwalaho swi nga fambi se loko rhangela vantima hi swo swi endlaka ku mi kota ku tshovelela ti-traffic lights ni vona van'wana kha va tsema tinsimbi dya phayiphi ya mati ka tin'wana ta ti-estates swa olova loko mi ri Gauteng ku tlula loko mi ri a Western Cape kanjhani hi fike njhani ka xiyimo xo xolexo hi laha hi nga kona mingisero Munghana Lona FM 0860 002543 nangona kwa eAfrica wa vulavula se a ni koti ku swi vona ku nga va ku ri xiphiqo xa yini lexi xi nga ndla xi nga va ku xi endla leswaku ku nga vi na mi nga koti ku nghena hi ndlela yaleyo kambe ni tshemba ku ncindani va ta va kha va fonerile lava va khumbekaka ku va ta hi pfuna hi timhaka ta tinqingho kambe ke ku na swin'wana swi talaka ku va swi nga ri kahle leswi swi endlaka leswaku hi nga koti ku va hi bula na n'wina hi ndlela yaleyo kambe yaleyo mhaka wena wa ku pfulela ku xiyani moya mingisero Munghana Lona FM nongana ku eAfrica wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM hi ku haxela wona twi kusuka haleni a studio 1 hi le Giyani u hi bela riqingho ka 0860 002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi ndlela yaleyo hi ndlela yaleyo ta va kha hi kota ku twa hi angula ya ku ya amahlweni hi ndlela yoyeleyo nongana ku Africa wa vulavula ntirhi ku haxela wona twi kusuka haleni a Masingita Mall hi le studio 1 hi yo mhaka hi kha ku a hi koti ku mingisero me o angula o ku yena hi ringeteni loko hi nga kuma un'wana hi twa ku yena o angula a ku yini hlekani mi amukelele ka Munghana Lona Ai kombo botsedi njani? Pfukile n'wina mi njhani? Ai pfukile botsedi. Moni iko akisa ngena ka le ya mani mi lo mahlangana bona ne. Botsedi mali. Ne mingiseri. Botsedi mina ndzi nga tirhela ndhawini yin'wana a ni tirha na va hisa vo huma kwala vo Nigeria kumbe la ku ri residential place a ku tshama va hisa vo huma ala vo Nigeria ni nga vula sweswo ne. Botsedi va hisa lava loko va lava xo karhi va lungu ngopfu va endla sweswo va clean va hlantswa va hlambisa na n'wana ya xikolweni something like that mara ku va ku ri xikongomelo xo karhi botsedi ivi swi endle nga ri
va na TC va na tender care man twisisa botset va yisa lavana vona va abuse vanhu va ka vona botset yo mara n'wina mi le ku hlameleni xo xivutiso lexi ni vulavulaka hi xona hina leswi vulavula na yini very n'we a mi swi koti ku komba rirhandzu hi laha mi nga koho se swin'wana n'we mi ri hi laha hi nga kona na swi twisisa sweswo a ni ku komba rirhandzu botset ku mi hlangana halfway sometimes na ka manana mi tirha sadi mu pfuneka man twisisa na ku endla swin'wana mi kuma ku na mali ma n'wi nyika switanyani na ku hlamusela sweswo mi hlamusela swona loko mi tshama mbuyini mi ku swa swona sweswo swi endli kahle u sasekile man twisisa sweswo switanyani man komba so ma endla ke xivutiso hi xexo xa ku ma endla ke hi ku na vangwa leri hi ro va lava lava ku tekela vasesi wa hina timali na yini va tirhisaka roho ra ku a mi kombi ku misisi ya leyi nga hi luka ya ku sasekela loko va la sweswi nga twiza vera a mi swi koti se hi laha hi nga koho sweswi loko ku nga mi swi koti ku nga ku ri yini lexi endlaka mi nga swi koti hina hi lavi ku mi hisa van'wana mi sungula ku van'wana va ndla yini hina hi le ka swona sweswo a zamazama botset a ni ku va hi va hi ri le tini tiwa hikwala kaya matwisisa i ku relax veri va zamazama botset i ku relax se lava hi botset ne va masaja va kha va lava xo karhi xa something na vona vanhu lava hi botset va na timholovo something loko n'wana va swi ka tolovela 2 years laha va swi kota ku tlherisa ya kaya ku na sesi n'wana le Congo yi byela wa yona ku ri hey wa mbuka ku la hi South Africa n'wana na biyo ni sala loko a vuya a fika hi kuma hi tshamini a paka movha hey leswi nga vuliwa hi soko wa mina something like that and this is na vona problem i ku volo va ri la hi botset va la ku fikelela ka xo karhi man va swi kota swi vulaka mina na mi twa leswi mi ngele ku swi vona hinkwaswo sweswo n'wina mi lo tiyimisela ku teka nkarhi lowu ku hisa va forward vo huma matikweni man'wana hina hi lavi ku mi hisa vona hina hi ri n'wina mi tsandhi yini se n'we mi relaxe ngopfu hi swo mi nga hlamula swona neme twi 0860002543 nokona ku Afrika wa vona nongonoko lowu a hi wu endlelangi ku hisa van'wana kumbe n'wina mi sungula ku halediya loko dize di ku rhandza mhaka ku di ku lavela hina hi le ku vutiseni ku n'wina mi tsandza hi yini ku komba rirhandzu a hi tweni mahungu ya misava ya n'we ya ta yimisekweni hlekani ri pfumalaka Afrika wa vulavula swi le ku tikeni ngopfu and swin'wanyana kambe khalanga nawu wa hina a ni tiku ta ku ri nawu wa hina wu borile ta ku ri na hina njhani mina khalanga sweswi ni tikuma ku ti-right ta ku ri ni nga ni ya xava rafula axopeni rafula le mahaku ta ku ta hi vutisa ku ri rafula i yini ni kota ku ya ni ya xava xibalesa leswi na maphorisa va nga ri ku na xona hi fika njhani kwalano hi fika njhani ta xavisiwa xopeni ni nga yi kuna rafula n'wina sweswi kambe ni loko i xava i ri na i kuma langsesa swona mi kuma langsesa ivi vona va swi kota ku va endla ku vugevenga va ta mi tekela va va endla vugevenga hi yona lava va nga le ku endlela ka vugevenga hi tirafula va tikuma kwihi se mi ringanyeta ku yini laha ku lwisana na vugevenga na hinkwaswo leswi ku fanele ku nga ha xavisiwi tirayifula ti nga ha xavisiwi nga tona tirafula ti kumana na tirafula a ti fambi hi vanhu va xiphorisa ni nga ni xiphorisa va ta ni ata thola maphorisa lava tlhariheli va swi tiva mipfumawulo ya swibamu leswiwani hambi ma ripota sweswi mi ku ve ri kwihi ku le ku boweni ka yini va twa sound ya xibamu lexi va xi ta ku xibamu lexiwani a hi na xona a va ngeti va tata loko se swi hindzeli mi nga ya n'wina mukhomixini xitanana vona vukhomixini xikulukumba mi yariwa hi yini miri va twa ku yini ku va ku heyi AK47 loko va twa ku gubu va ku hanisha hi na xona lexi timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula hela hi nga kona mingisero Munghana Lonene FM makoma ndlela hi tweni wena ku khome yini 0860002543 enhlekani good present okay hi pfukile sesi wa mina minjhani n'we iki mina mantombi kambe kwana inkomo sesi i ntiyiso vavanuna va South Africa kumbe va la kaya tintangha ta hina hi nationality a va swi koti ku kombisa rirhandzu va ha khomi le ka picture liya a ni hamba ni kula ni yi vona ku hi wona n'wansati hatlisa n'wansati rhwale ndzhwalo lowukulu bebule na n'wana
n'wanuna tlhateka na bazi a n'wi nyika hi o khoma xigombo a rhanga mahlweni a famba a ku na support. kambe van'wana va ri i xandla famba xandla vuya n'wina mi va mi kha mi ndla yini loko xiyimo xi te tani? Loko i ze i bebula n'wana makatleni i rhwalile ndzhwalo lowukulu lava vaaki va tlhela va swi kombisa kahle va swi dirowa i hlisuka na le ka n'wene i sukela maxaka ya wehe varhandziwa va wehe lava nga kula hi rirhandzu ra ntofontofo phela rirhandzu ya ri tiva hi vavasati hi kulele mi tiva u suka u ya ka voho munhu wa xinuna and then i tshama na maxaka ya yehe ku tlhela ku suka voho van'wani va maybe kumbe va squeezer kumbe va rihlovo va yima va ku va ri against we u kuma ku u twa u lahlekile mara u khodelela u ku swi ta cinca. And loko hi va hi ri ti-working class u ye wa tirha u tsandzeka na ku humesa xiseve fridgini wehe u va u chaye nkarhi wa play and then u tshama sofeni i yimele wehe loko ku ri ku hi le marantoni a ni ma swi vona loko ku tsutsumiwa le a Durban hi June leyi hi yaku ka yona i va xisati na va xinuna hi equal le ku tsutsumeni hi lava ku ya wina award ma twisisa. So na loko hi koho kwalaho ka relationship hi he va xisati hi fanekele ku hi tshama hi kha hi chela ka vavanuna lava xilungu va swi vita ku va toxic vo a va vuyiseli and little help yaliya u endla ku pfuna ko ku ya ku ntsongo ka munhu wa xisati i ku va u n'wi kombisa rirhandzu vo va ha believer kahle loko a swo koteka va ta tlhela va endla swilo swa vatswari va hi va endla swo a tlela sangwini n'wanuna a tlela mbedweni wo teka nhonga n'wi tlhokonya loko ku lava ku khiwa miroho tlhela va masaja loko va masaja va ni neutralizer body then ni ta va kahle ku na ku nyiketana se ka tintangha ta hina ta laha tikweni a va na swona swilo swoleswo. mi vona ongeti ku nga va ku ri yini lexi xi nga endla leswaku va nga vi na swona i mbangu lowu va kurisiwaka ka woho kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalani? Va kurise hi vavanuna vo pfumala rirhandzu ehenhleni ka munhu wa xisati ene munhu wa xisati a nga langutiwi ku ri munhu loyi a nga fanekela hi ku rhandziwa so va se a swo endleka kwala South Africa ntsena ngopfungopfu kwala lomu man'wana matikweni ku hala va Democratic Republic of the Congo va Nigeria vavanuna va kho va rhanga a va nyuma hambi ku ri n'we good pet loko ri munhu wa xisati mutini i fanekele i teka na xipedi ya khulela swilo swa ku mila hali nghena ne le ndzini a sweka ye a va a lo tshama wa i fanekele i endla na mitirho ya vavanuna ku ri i boheka ku va xiteringi loko ri i ri n'wansati wa laha South Africa i tekane na munhu South Africa se lava va pfuna hi roho rirhandzu kasi rirhandzu ra koho i xihoxa njhani hikuva ri xi na ene hi ro rirhandzu ra koho kambe van'wani va vula ku va nga telangi swa rirhandzu hi ntumbuluko wa ko a swi ndliki swilo leswiya swo endleka ntsena hikuva laha swo karhi va suka va ku spoon down maswitwa ku swa yeyisiwa hi ntumbuluko swi ri hi ntumbuluko wa koho i ku va hi xanisiwa i hi ntumbuluko na swo swa yeyisiwa maswitwa good pet Dimitri kona na 0860002543 ndokoroko ya Afrika wa vulavula ka vungana lone le FM makombandlela veri a swi vi swa nkarhi hinkwawo swi swoleswo se loko ku ri ku a swi vi swa nkarhi hinkwawo swi vula ku swo va swi kha swi endleriwa ku la ku fikelela swin'wana se n'wemeri yini ka mhaka yoleyo ke i mhaka leyi nga ka yona mingisero wa mina 0860002543 a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka minjhani hi pfukile boti minjhani n'wena ya pfukile na mina ni na ku teka leya ya president reaction ya president ya hi doroba ra le Joburg ya ku na swilo swa ntlhanu leswi ni nga swi nota la ka minkarhi yo tala ka ti-nixon ka tithopiki leti mi va ku na tona vanhu vo tala va tlhe va nghena mo special lava nge le makaya va tala ku fana leti loko ko va na ku vhaka ka president ya lomuya outstanding
ku sungula ku lunghisiwa mapatu lomu ka ti-municipality or loko ku ri na vuyelo byo karhi ku sungula ku endlisiwa xisweswo hi ndlela yaleyo. So therefore nakona ku a Joburg sweswi ku fanele ku va na ku rhurheriwa vanhu va G8 hi laha va ta sungula ku langutisa a ni swilo swa khumba vo president vo fanele va xivulavuri se ku fanele ku tliniwa ku ta saseka sweswi vona va nga kona. Kwala ku fambeni ka mavhiki ni vone kun'wana kwala ka Facebook va fanisiwile president va khe va ku va lata leswaku va lata swi first hand feeling ku ri vutomi bya le Joburg byi njhani. Good friend ve nge byi tivi vutomi byebyo in a sense ya ku lo va khe va famba na ma-security ma 20 va khe va jikajika laya va swi vonisisa ku yini ku vanhu va hluphekisisa ku yini hi ndlela yaleyo. Va ti fambela va ri voxe or maybe na loko va na ma-security at the distance hi ku lava ta yi kuma feeling yo tanihi yaleyo. Mara loko i ti fambeki yi tsondzeliwa hi vanhu va 20 lava nga ku sirhelela kwalano ya swi tivisa ku yini ku vanhu va hanyisa ku yini hi ndlela yaleyo. Vana mla ku vona va khomiwa nkuzi na vona. Exactly. Na loko ku ri let's say na loko va nga khomiwa a ni vhele security swa boha i president va fana na yena. Loko kumbexana va famba na vanhu vambirhi therefore lavan'wanyana lava va sirhelelaka va ri at a distance mara va langutisile hi laha va ta yi kuma feeling ya kona ku ri no vutomi bya le Joburg byi njhani or vanhu va hlangana na yini na yini. Ivi xin'wanyana xa vumbirhi lexi ni nga xi vona even though I'm not a politician na swa tipolitiki a ni swi tivi ka vurhangeri byo karhi ka ANC kwala Joburg or maybe byi ku bolstariwa or whatsoever ni le KZN lexi xin'wanyana maybe va nga xi langutisiku mina ni voni ku tsandzeka ka vona vo Panyaza na vo Manimani or na va lava nga kwele a KZN leve ni loko tsandzekeni hi vona venyi na ku delivera ka vona se loko va kha va swi vonisisa xisweswo hi swona leswi va ni voni ku ri timhaka ta vurhangeri lowu tala ka tlhelo ra ANC ko va timhaka ta ku tsandzeka ku korrekela swin'wana swa swona leswi mi swi vulaka good pet na leswi mi swi vulaka swa ya luya n'wangu wa kha emaphayiphi yaleya ya mati na swa ku tsemiwa ka tirhoboto ivi leswin'wana hi tshame hi vona nkateko wa swona va kha va tsemelela tintambu leta gezi laha ku fanele South Gate laya 4-way stop liya ku hlangana Golden Highway na patu ro nghena a South Gate laya vanhu lavayani va kha va tsemelela tintambu ta gezi ku ri na hlekani lexi nga ta mi hlamarisa vanhu lavaya a va mbalile uniform liya orange yo tlhe yi tsala ku JRA ivi loko un'wanyana ka JRA a ta hindza kwalaho wo tirha leswi va swi vitanaka ti-way leave hi phepha leri ra pfumelelo ra ku loko mi lava ku crossa xitarata or mi lava ku tirhela xitarateni mi kuma phulumende yo karhi temporary permit ya ku tirha ka ndhawu yo tanihi le tiroboteni a ku hayi mani ndhawu leyi i ndhawu ya mina vanhu lava nga laya i va mani or i khampani yihi leyi nge le ku jika leswiyo loko a ya fika a jika laya a kuma va la nga le ku tsemeni ka tikhebulu letiya ta ku va kuma vo mba uniform ya JRA mara ku hana n'wi tshame ka JRA xivutiso uniform liya vanhu lava yi kuma kwihi loko mi lava ta tivutisa ku mi tlhela mi langutisa bootfet ku swilo that is why ka minkarhi yin'wanyana swo endliwa na hlekani leswi swi vulaka swo tsemeleliwa ka tirobota kambe hikokwalaho ka yini swi tikomba ku swi olova ngopfu ku ndliwa a Johannesburg a swi olovi ku ndliwa a Cape Town. A Cape Town a swi talangi yi hlangana na traffic light yi tsemiwini kumbe yi nga ri ku tirheni se xivutiso i ku hikokwalaho ka yini swi tele a Johannesburg swi nga tali a Cape Town. I ku va ku degisiwa ni ku fana ni mavoko ka lava fanele ku tirha like ni hlamuseli before ku a ni weka political party yo karhi ku na n'wanuna loyi va ngo Herman Mashaba a nga tshama a nghena ka vumeyara laha a Joburg laha swilo swo tanihi sweswo hi swin'wana leswi a khe a lwa na swona a kha a lwisana na swona swilo swo tanihi sweswo a swi khe swi hungutana time kambe sweswi hayi I can tell you swi tlheleli matshan'wini swo tanihi sweswo swo hlamarisa ni tlhela swi ni twisa ku vava loko president va khe va hlamala hi mhaka leyi namuntlha ku ri swilo leswi the daily life ene xin'wanyana loko mo cheka ku na tindhawu to tanihi le va ri le kula MTN taxi rank ya Joburg leyi va lava bulabula ku lomu ka MTN ka sweswo swa mabulu ya Facebook va swi vula va tlhela va ku loko vo hindza laya vhela swi tiva ku laha hi le ka va tlhela ku nyika na swilemukisi swo karhi ku loko ri laya a wu khomi foni loko ri laya a wu vutisi munhu imagine a dorobeni leri a ku fanele vanhu va ri safe
ene ku ri doroba leri vitanaka hi rona city ya Nixonani ya South Africa la ku nga kona ku fanele ku ri kona ku koka upfhumba se hi fanele hi famba njhani ka ndhawu yaleyo hi nga hlayisekangi a hi hlayisekangi lero phela swilo leswi a hi fanele hi Nixon ma swa tiveka ku no loko u ri ka ndhawu ya so loko hi na kwalani ya fika kun'wanyana and vanhu vo tala vo tanihi n'wina vo Bootpet mhaka leyi mi nge yi tivi ku mi famba hi movha even though hambi mi famba hi movha ku na lava achika hina timovheni hi famba hi milenge renke leyi mi vulavulaka yona ni ye ko tala ngopfu na sweswi a ku ri na dabi a ni ri koho kwalaya ina mi tshama humeleliwa hi nchumu mara ku na lava Bootpet ku nga ka vona ku nga a daily routine more especially mi kuma ku munhu u tshama a Soweto mara u tirha ku hi a Sandton leswi n'wi bohaka ku no ku a tikuma a ri a Sandton hi 7 o'clock u fanele a hubuta loko a hubuta na mani u hubuta a ri yexe ku nga munhu wa xisati loko a kha endla ka tikhona tetiya va kha va phijaphijiwa vana va vanhu ene va swi tiva na vona ka ndhawu ya so loko no endla ko va Xikwembu ku imagine i ndhawu ya njhani ndhawu yaleyo so nemetweli botamin I can't comments but minute I say ba ora ya nweka mgana lon FM makombandela 0860002543 ay kuthi ku oriyini mingiselo mina kwala unga kona timhaka hi teta timbirhi hi famba ka tona na cancer swinene makhama tikomba ku mi famba na hina makhama famba hi to timhaka to ti ha cancer swinene a hi tweni n'wana mingiselo lo nhleka Nhlekani Bootpet xikan'we na vayingiseri va Afrika va vulavula aye papa i xikalaviti la mitirheni laniwa inkomo ni lava ku khoma yo liyani ya president ya ku doroba ra Joni ri le ku wihi why a ri lowa a ri fiwa a ri si fika makumu a ri si fika makumu ni sungula laha ka ku loko president va swi phikaphili swi kahle ngopfu swa hi tsakisa na hina vaakatiko ni nga ni hlamula xivulavuri xin'wana a xi ri ka SAFM this morning xi ku va nga ndli nga ri vona vahanyi laha Gauteng or laha Johannesburg a va fanele va swi vone khale na xin'wana xivulavuri xi nga ha ku vulavula sweswi swi nga ha ku huma xi ku loko president a va khomiwa nkuzi na vona a hi nge pfuki compromise vutomi bya president hi mhaka ku xo sungula that's why a ri number 1 citizen a South Africa a nge fambi a xitarateni a khoma nkuzi ku a ta kota ku experience leswi hina hi swi experienceaku hina vanhu ku yehe i number 1 citizen hence a ri na kambe yena na vo number 1 citizen bya yena a swi nga lavi ku a kota ku tirha hi matimba na ku hiteka ku vona ku un'wana na un'wana na number ncila citizen a va hlayisekile hi swi vulavula masiku hinkwawo Bootpet na n'we mi tshame mi swi vula siku rin'wana vanhu lava va hi letaku us down ku fana na sweswi i swi vula ntolo premier ya Gauteng Lesofisi a kombela apology a ni swi tivi ku apology ya yini hi mhaka ku swilo leswiwani a swi sungulangi tolo i swihi leswi va swi vonaku voho mina a ni expect Bootpet ku president i fane a make sure ku service delivery ya tiko lera 60 million ya vanhu ku va yehe a vona ku swilo hinkwaswo ku robot leyi tsemiwini leyi a yi tsemiwanga va ri koho vanhu lava va nga hi rhangela lava nga ti-premier va nga ti-mayor va nga ti-municipal manager na ti-official i yini ntirho wa vo Bootpet ntirho wa vo vanhu lava hi letaka us down hi vova lava va ti-official va nga lo tshama tiofisini hi switulu swa ku jikajika va nga swi tivi ku va tirha yini voho i pfuka mundzuku munhu nampundzu a driver movha a ntirhweni a nga swi tivi ku ya endla yini a ntirhweni khale Bootpet a ku ri na leswiya swa ku a ku ri na inspector ya ti-robot inspector ya ti-street light loko ri pela a teka clipboard na buku a tsala ku robot yi le xitarata xe kwini na kwini a yi tirhi a vuya deske a veka deske nampundzu lava nghenaku va ku tirheni swi helele kwini swilo sweswo a swa ha ri kona se hi vuya liya ya Cape Town na Joburg no Bootpet leswi swi ndlaku swi va lula laha Joburg ku va tsemelela ti-robot va yiveta ti-cable letiwani ni swi ta swi relate ka topic leya tolo ya ku maphorisa mara ve le ku tirheni ka ntirho wa vona hi ndlela yo hetiseka na ku na van'wani va maphorisa va hina a va chavi ku teka 50 rand hikuva a kume munhu a karhi a endla xilo xo huma ndleleni lexi xi onhelaku tiko
hi na problem ya law enforcement a South Africa xivulavulo xin'wana xikoko swi nge endleki loko va susa hinkwavo hi tlhela vantshwa kumbe a swi ta antswa hi na maphorisa a ni ri hinkwavo hina xiphiqo xa timhaka ta ku tiyisisa nawu Afrika-Dzonga ni pfuna ni ku mi vulela ku yini ku hina xiphiqo xo tiyisisa nawu Afrika-Dzonga loko ku ve hina madoroba mambirhi Afrika-Dzonga ma nga faneki Cape Town na Johannesburg hinkwawo ma tirhisa nawu wa le Afrika-Dzonga swi nga endleka mi kuma ku va maphorisa or law enforcement ya le Cape Town a yi nwanga muthotho wa coco loko se wo va endle muthotho wa coco Botbet hambi swilo swi nga ha endleki i fostela ku no fana ni vuya ni muka ni khume xo karhi hi leswi swi hi dlayaku mani tivi ku hi nga endlisa ku yini ku hi cinca perception leya ya law enforcement ya hina Botbet mina ni kwala midrand kwala lwa loko ma vona timovha ta JMPD ti chatela tibazi ta Zimbabwe leti ti nga layicha va ti tshika ta ya khoma Polokwane a mi ti vutisi ku kahlekahle ku endleka hina ya Gauteng wa va vona va va yimisile kwala no va va tshika va famba mara loko va fika a Polokwane va ta khomiwa hala Polokwane hi ku matirhelo ya hala ya hambanile lama i corruption ya law enforcement leyi xanisaka laha tikweni ra South Africa Nemetri kensiri swinene tlhelo rorolero i commitment a yi se ba awara ya 1 a hi hundzeni na khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ele nga kona mingisero mgana lona FM nangona ku Africa wa vulavula 0860002543 aya amkele n'wana mingisero itwa ku ye uri yini hlekani Kalanga Mfube papa mina hi pfukeli minjhani n'we Pfukeli nga ku kandiya ka leya doroba ra Joni Kalanga ya ku tshaka ka doroba ra Joni ya Botbet loko mo ku twisisa ka mina doroba ra Joni a ri ta basa ntsena loko a ku tshama na vanhu lava swi tivaka ku va tshama kwini ene va tiva va tshamela yini lava tshamaka kona khosi loko mo langutisa Botbet lexi ndzaku doroba ra Joni ri thyaka swinene the most ya vanhu lava nga Joburg sweswi i vanhu lava nga ri ku va nga ri ku ti-South African se a va na mhaka na chumu ka swilo swa vona Botbet langutisa loko mo langutisa Soweto mi langutisa na tindhawu tin'wana vo Alexander Park a lokixini Alexander yi thyakile ni ya vo Tsutsumani ni ya vo East Bank ni ya vo Cosmo City mi ta swi vona ku na ku hambana tindhawu teto mara loko nghena lomu maphakati a xivindivindi xa kona hi laha ku tshamaka tixakaxaka to hambana ngopfu leto huma a kule se swi endla ku hetelela ti nga khomeki na vana va tshamaka laha a va na mhaka na chumu va swa ku laha ku va kha ku onhaka yini a va luzekeliwi chumu a va hakeli tax a ku na xi vona xi va vavaku loko kha ku endleka xa machumu that's why mi kuma ku doroba ra Joni Botbet ri nge tshiki ri basini loko ku ri ku ta va kha ku tshama vanhu lava vo ta hi le handle once kambe ku cince yini ka doroba ra Joni ra sweswi na ra khale se ku lo tala ngopfu vanhu va le handle ya a tele ngopfu cause ma swi kota ku kuma mi fika mi kuma flat yin'we a dorobeni yi kha yi tshama vanhu lava nge hinkwavo va tshamaka fletini leyi mi kuma ku va ri hinkwavo ka vona a hi vanhu va la South Africa hinkwavo vo lo ta hi ku vhaka ene loko va te hi ku vhaka loko mi fika mi nghena laha ndhawini liya mi lavisisa va ku a va humesi maphepha ma vutitivisi ku hana un'we mi kuma ko va na 30 ehenhleni ka 100 lava nga na maphepha ma vutitivisi ma tshamaka ka fletini yaleyo loko mi langutisa mi vutisa ku vanhu lava hakela yini na yini laha a va hakeli mati a va hakeli chumu mara dustbin ya masipala va ri ya ta na tireka masipala ku ta koka dustbin va mi byela ku yi ta ka loyi swi lavaka va swi tiva ka masipala ku hi nge yi laya because a hi kumi chumu a ku na xi kumaka cause na mali a va hakeli na yini a va hakeli loko mundzuku va ta heta va ta ku yini va ta ku business ya a yi hijekiwini a yi hijekiwini 2000 ya hijekiwini mali a va hakela vanhu lava tshama la building leyi a va hakela ka mani a va hakela ka account leyi pfuriwe Pet Kalanga a hi pfula ka Malamulele hi tinganingani
hi ku Pat Kalanga I munhu lowo tiveka a va nge yi lavisisi ku endleka yini hi yona doroba ra Joni ri nga basa ntsena loko u kota ku rhanga va dilana na ku a Joni a ku tshami munhu loyi a tivekaka ku fana na le vo Sandton lava vulavulaka hi kona va ku basile ku tshama Ramaphosa no ti Ramaphosa a nga hundzi hi Botpet Ramaphosa leswi va ngo a nga fambi Ramaphosa wa famba hi Oxford Street a famba nampundzu a droginisa swidlokaku from Oxford Street bodyguard tena ti va ti ri kule ngopfu na yena mina ni famba Oxford Street mpundzu fika ni majambu ni va ni kha ni fambela Oxford a n'wi vona minkarhi yin'wana Ramaphosa a kha a famba lava nga swi tivi ku yena a va swi tekeli nhlokweni Oxford a Rosebank Ramaphosa tshama woka kona loko a woka tsutsumela woka I famba hi kona Oxford Street Ramaphosa leyi loko le va ngo teki na va bochard wa kona leyi va kha a famba kona Ramaphosa minkarhi yo tala nametwe tena loko ama ku yini va tsema kambe tlhelo rin'wana leri kumbexana hi nga ta hi twa na wehe kwalaho nga ko 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandlele sa minute ta ntlhanu ntsena iva awara ya n'we henhla ka nhloko mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanuel Magayisa lava va pfaka va swi lava ku nghenelela leswi hi va ku kha hi swi endla hi haleni hi yo mhaka va pfaka a hi tshikeni un'wana ni rhumela hungu la va twa vavanuna va Afrika-Dzonga va nge ngheni ka mhaka liya hi mhaka ya ku hi anakeni hi yo aya amkeleni un'wana mingiseri loyi nhlekani inkomo mjarikala epfokeni minjhani papa hawa ire man liya yin'wanyana va ngo a hi nge ngheni a hi lava nghenako vo to nghena ta twa ku va rini kambe ke leyi kambe tiyisiwa mhaka I ku hi so hi matlhelo va ri vambirhi swi ya hi ku munhu u yimeni ngewe kambe n'wina tanana leti mi nga khoma to no a ni lava ku tekanyana le Joburg leyi ya kahle leswi hi vulavulaka hi swona hi Joburg I vugevenga anakelo ku swi karhi swi humelela hi ndlela liya ku va ku ri vugevenga lebyi humelelaka mara lexi mina ni xi langutisaka tiko ra Joburg na tiko ra hina hi roxe hi ku angarhela lexi nga fika xi hlupha I ku pfumala control khala loko wo va I ri na munti lowu I tsandzekaka ku va u controla u tsandzeka ku va u controla loyi a nghenaka loyi a ndzawutaka loyi a humaka hi katsongo u va u karhi u lahlekeriwa hi vulawuri vugevenga atikweni me ku ya me vugevenga byi fana na n'wana hi khalanga loyi a ha ku velekiwaka I tolerance swilo leswi loko byo sungula vugevenga loko byi sungula ku kasa mi ba matolo byi tshama hansi byi ta mi va mi hi masiku loko byi ya byi karhi hi va tlhelela ndzhaku va hi salawa va ringeta ku strategize na vona mi nga pfumeli byi za byi yima byi ringanana na n'wehe byi mi feyisa hi mhaka ya ku se mi ta va mi ta va se mi dila na xinkankanka lexi xi tshamaka xi ri na matimba ehenhla ka n'wehe hi mhaka ya ku loko ma ha cacahala mindzuku yi nghena hi tlhelo rin'wanyana loko yo langutisa a simple example ku na tindhawu leti hambi ku ri koho kwahala Joburg kun'wanyana kwahala ti-squatter camp lomu ku tivekaka ku ri wa ku vona laya I nga teki chance ku I lava ku ya khoma nkosi laha loko vo ku khoma va ku dlele mara ku na tin'wanyana tindhawu ku va leswiya swa ku haya laya wo ti endlela I mhaka ya tolerance loko mo sungula mi pfumela hi leswitsongo mindzuku wun'wana I recruita wun'wanyana hi mhaka ku swi endlekile mundlwana wun'wana a recruita wun'wana mi ta hetelela se lavo tala va ri lava va nga makhamba ivi hi vutisana ku kasi loyi a yivaku I mani hi mhaka ya ku vanhu lava va yivaku makhamba lama hi vulavulaka hi wona I vanhu mara ku nga tiveki ku I mani hi mhaka ku mi hundzuke makhamba hinkwenu hi mhaka ya ku ku hlayiwa nhlayo ya le henhla ya lava va nga ku onheni ku tlula lava va ringetaka ku va va lunghisa hi yo mhaka loko ni langutisa a swi nge olovi na ku swilo sweswo swi nga controleka hi mhaka ku tsandzikiwe khale ku va ku diliwa na vugevenga lebyi hi mhaka ya ku tsandzeka ku va ku controliwa
ene loko ku sunguriwa namuntlha hi ku kambe loko mi vulavula hi ku tsandzeka ku lawula swi susumeta hi yini ku tsandzeka loko loko se vugevenga byi hi nghenerile hi za hi hetelela hi vona nga ku hi yona ndlela ya ku ti hanyisa futhi ku fika laha ka ku a swi na mhaka loyi a fanekele ku va a controla ntlhanu wa vanhu i sungula ku tolerate laha swa ku yima a swi na mhaka yima ni teka 10 rand a swi na mhaka na hi munhu hileswaku swi hetelela swi nghenisa na ti-corruption kwalaha phakati mi hetelela ku va na nyakanyaka un'wana na un'wana se a ti endlela swilo swa yena mhaka ya ku va un'wana a tsandzeke ku va a endla ntirho wa yena eku sunguleni loko lowo sungula a tsandza hi ntirho wa vumbirhi a tsandza hi ntirho lavan'wana va nga ehenhla ka vona a va ha koti ku tirha nchumu hi mhaka ku a va fanekele ku ku endla ntirho lowu se wu nga endliwa hi lava ya vona va hetisisa wa vona ntirho so loko ku nga ri ku aka ground level ku nga ri ku tirhiweni a ka ha na lexi nga endlekaka a ho pfumela ku se swi herile a ku na job leyi hi nga pfuka ku hi ku mundzuku kumbe njhani a ka ha ri na tiko laya swi ya ka ha na doroba swi herile nemetwele papa ni khensi rito leri ni nga ri teka ka mbulavulo lowa i nyakanyaka a hi kumeni mahungu ya misava na nkulukumba Hlulani Fanuel Magayisa i awara ya n'we nhlekani na ta vulavula hi leyi ya ku ya komba vanhu va hina rirhandzu na ya va komba rirhandzu vanhu va hina na loko va sasekile va byela ku ri va sasekile va mbale kahle and na loko swi ta hala ku sweka a hi swona swa ku ta tshama like once in a while munhu u n'wi pfuna ku sweka and then u n'wi pfunapfuna loko a ri ku hlantsweni u n'wi pfunapfuna swa ku hlantswa mara loko swi ta ka vanhu lava va hala handle va ku tala normally va hala handle va tirhisa khemi ku ri va khoma vasesi lava hina more especially aim ya vo ku va ku ri ku lava swa timali ka vona ene loko se swi fika ka ndlela leya loko se ku tirhisiwa khemi phela u nge compete na munhu va tirhisaka murhi u nga tirhisi murhi more especially va targete vasesi va hina lava tinese lavo tirha kahle and then aim ya a swi tiva ku ri once loko a swi kumile leswi a swi kumaka and then obvious va tama ku sikama vasestere hi lavaya va famba va vuyela ku hi va vuyela vo Malawi va Congo Swamkhulwa inkomo he Khalanga i nhlekani he Khalanga president leswi va nga swi vula hi swona swa ku doroba ra John Khalanga ri borile ntsakisa ka va swi tumbetanga lexi va nga xi siya Khalanga vo lo siya ntsena ku na vona i maakatiko wa doroba ra Joni Khalanga mara ko va ku vona va tshamela le ku nga basa le masababini a Hyde Park Khalanga van'wana va hoxa ku xandla ku doroba ra Joni ri thyaka i van'wamathekisi Khalanga van'wamathekisi hambi ko va na toilet va jika hi taxi Khalanga va ba mati ene xin'wana kambe Khalanga lava va xasa xitarateni Khalanga lava va xasa ngopfu nga ri na wini Khalanga lexi va xi endlaka ku va pfuneta ku doroba ra Joni ri bola va tirhisa tiplastic ta ntima Khalanga va yima hi kwala building Khalanga va chela mati ya vona Khalanga ivi va dibela kwala xitarateni lero doroba ra Joni Khalanga ku thyaka a ri nga ta basa namuntlha Khalanga ro tenya loko na loko se va chayisa Khalanga tiplastic leti ya ti chelisi swi va swina vo ti tshika ti hangala Khalanga doroba ra Joni Khalanga ku ta basa a ke tsamene hi wisa Khalanga amen Clientele Funeral Plan yi nyika rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Botpet i nhleka lowunene mhaka leyi mhani loyi a vulavulaka yona a hi ntiyiso vavasati va hina more especially va la South Africa hambi wa mi-appreciate okay mani hey namuntlha mi sasekile va nje a nga ti tshembi and most of the time vavanuna hi rhandza vasati va hina ku tlula hinkwaswo mara vasati va hina a va hi kombekisi rirhandzu leri a va ri na rona before hi va na vana a va ha hi kombi rona rirhandzu ra voho leri va nga na roho sweswi ri le ka vana va voho that's why na loko u kuma ku ri nkarhi wun'wana va le phatini a nge hlayisangi na tekela papa mani swakudya or na tekela vana va mehe a na va dlaya hi ndlala wa swi vona so rirhandzu leri a va ri na roho loko a ha kumana a va ha ri na rona sweswi inkomo prophet ehlekani muhaxi na vayingiseri eka Munghana Lonene mina ni kombela ku hlamula ka leswaku vavanuna va South Africa va Afrika-Dzonga a va swi koti
ku komba rirhandzu. Lexi endlaku i ku va na ku chava, va ku ri va ri na ku chava ku loko vo byela n'wansati ku u sasekile na ku rhandza, va n'wi endlela leswinene, va n'wi pfuka nampundzu, loko va vona xilavi va n'wi susa. I ku va ku ri va ri na leswo loko n'wanuna o endla sweswo u lo dyisiwa, kasi a nga dyisiwangi. I mavonelo ya mina malama Mahaxi. Inkomo. Inhlikani Buttpat na vayingiseri va Munghana Lonene FM. Mhani lava topic leyi va nga ta na yena i ntiyiso Buttpat. Ya ka vanhu va le handle, mhaka ku vanhu va le handle ntiyiso wa chucha rirhandzu va ta ku komba. Va na rirhandzu leriya ra ku na wo izi ri fila ku la i le marhandzwini lawa wa rhandziwa swa straight. Lava va hina haleni a nga ku kombi nchumu, nkama n'wanyana ku simala a nga simali ku munhu wa ko wa hleketa ku vona loko a ri na vanhu va le handle tichomi. Wena handlwini na ku hlekela a nga ku hlekeli. Va le handle Buttpat va romantic ngopfu. Loko mi tshamini mi relaxile i ta lava ku masaja milenge. Swa le ndlwini wa ku pfuneta. Mi mitana halfway a nga na swona leswi swa ku mintirho ya vavasati i mintirho ya vavasati, ya vavanuna i mintirho ya vavanuna. That is why hi ya ka voho ngopfu. Hi mhaka ku va na TLC lava va hala ka hina va feyila va kurisiwa hi leswi swa ku ku na mintirho ya vavasati ku na mintirho ya vavanuna. Se lava a va na swona Buttpat a va na swona. Lava vo hi komba rirhandzu va hi komba TLC mi tana halfway. Like va ku rhula ndzwalo a wu tikeriwi endzhaku ka relationship leyi u va ku ri ka yona. U va u ri happy. Inkomo. Inkomo Mahaxi tatana Pat Khalanga eka nongonoko wa Afrika wa Vulavula. Mi ngo ni teka leya ku onhiwa ka tiroboto eGauteng. Xivangelo xa ku onhaka ka tiroboto eGauteng swi vangiwa hi ku vanhu va kona lava va onhaka i vanhu leve kemano kumbe vanhu vo pfumala dzana. Va endla leswi va onha nhundzu leyi endlaka vuhlayiseki byi va bya xiyimo xa le henhla. Va rivala kambe a va onheli mfumo, a va onheli na va swipandzamananga na vona vinyi va ti onhela. So loko hi vona ku hambana ka le Gauteng na le Cape Town, ku hambana ka kona ku hi ndlela leyi. Vaaka tiko ve le Cape Town na lava va kumekaka kwale Cape Town va ku tala va kona i vanhu lava va ti ehleketelelaka, va tlhelaka va ehleketelela ni vumundzuku bya vona. Xilo xikulu a hi ndhuma Inkomo Mahaxi ndzi khensile. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. I sweswo mi yingiseriwa Munghana Lonene FM a komba ndlela xiphemu xa vumbirhi ni khensile swinene n'wina mi nga tisa n'wangulo wa n'we eka mhaka leyi a hi bula ha yona. Ha ta bula ku ya mahlweni kambe a hi sungula hi twa hi bulanyana kantsongo na lava va the South African Council for Educators ku nga SACE. Hi bula na Risuna Nkuna. Nkuna va ta va kha va hi pfuna ku twisisa ku matirhelo ya vo ya fambisa ku yini endzhaku ka loko hi kume swiringanyeto kusuka ka van'wana lava va ha sungula ku va vadyondzisi va kombisa ku hi hlangana na mintlhontlho laha na laya. Kambe xivutiso ku ta va ku loko va kha va tirha tanihi SACE va tirhela kwihi, va pfuna vanhu hi ndlela yihi ndlela yeleyo. Mavutani ni hlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Inkomo bakhensa hi xeweta na vayingiseri va station xa Munghana Lonene. Aha. Mavutani kumbexani sungulani mi hi byela ku tanihi SACE mi tirhana na yini? The South African Council for Educators entirho wa yona i ku registera mathicara. A ku na thicere leyi yi pfumeleliwaka ku dyondzisa la South Africa yi nga ri na xona xitifiketi xa SACE. Se thicera yin'wana na yin'wanyani leyi dyondzisaka ka leswi hi swi vitanaka ku i private school kumbe public school yi fanele yi va na registration ya SACE. Se entirho wa SACE hi wona wolowa ku registera mathicara. Yin'wanyani role leyi SACE yi tlangaka hi liya ya ku make sure ku amathishere va hina va recorda ti-points ta migingiriko leyi va ka va yi endla ya professional development. Hina system leyi hi tirhisaka leyi mathicara va kotaka eku
uploada 80 points leti hi ti vitanaka ku i ti-CPTD points. Se loko va registerile ka ti-CPTD points va kuma 80 points lembe na lembe va fane va make sure ku ri va registera 50 points ka system ina cycle ya 3 years. Kambe xin'wanyani na va says hi fane ina responsibility ya ku endla sure ku ri matixara vana ku dyondzisiwa hi leswi swi vitanaka ku i code of professional ethics. Hi leswi swi pfunaka matixere ku ve ni va kota ku tiva ku va fane va tikhomisa ku yini loko va ri xikolweni. Vana a va biwi xikolweni. So code of professional ethics leyi ndi vulavulaka hi yona leyi kombisaka yi nyikaka guidance ka matixara ku vana a va biwi na ku loko voho va ri na ti-issues to karhi va fane va tiva ku na ti-procedures ta xikolo leti va fanekeleke va landzelisa tona ku va nga ti kumi se va hlangane na xiyimo xa ku se yi lava eku va charger. Se loko vadyondzisi va kha va lava ku va vadyondzisi ro sungula va sungula kwini? A hi nge va graduate se va na certificate. Ya mandi sungula kahle ni khensile question yeleyo. Xo sungula a ni ri hina va universities hina vana lava va yaka university va fika va endla B.Ed ya education qualification ya education. Matsundzuka khale ku a ku ri na ti-college ta education, so masiku lawa university ka ofara qualification ya teaching. Se vana va endla qualification ya bachelor education. Loko se va heta loko va ha dyondza va nayo option ya ku ya endla leswi swi vitanaka ku it's a provisional registration. Provisional registration u endla loko wa ha ri n'wana wa xikolo a university from first year up until the last year. Loko se u hetile last year ya wena wa swi kota ku se u aplayela what we call a permanent phase registration certificate. So swa endliwa online masipota ku endla online ka website ya hina ya www.safe.org.za. Ina system yo karhi leyi hi tirhisaka vana va nga ya la ka system va nghena va registera. Loko va registerile va uploada ti-documents ta voho. Loko munhu a ha dyondza a uploada na proof of registration ya le university a swi kota swa ku se hi ku nyika a letter a certificate u va wa ha ri n'wana wa xikolo na yona papila yeliya yi tsaliwile ku ri leyi a wu tholiwi hi yona papila leyi ni vulavulaka hi yona. Loko se u hetile qualification so u ta ya then u ya endla certificate xa wehe xa face hi lani se u nga ta koti ku ya tholiwa u va teacher wa ku dyondzisa vatsongwana a classroom. Se loko mi kha mi va tsarisa ku na vanhu va nge le ku yeni tiofisini ta n'wehe kambe va rila hi leswi va hlanganaka na swona nkuna, kambe mi nga se hlamula sweswo kumbexana hi nga sungula hi hundza hi le mavhengeleni cendani? hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Swi le ku tikeni ngopfu and swin'wanyana kambe Khalanga nawu wa hina a ni tiva ku ri nawu wa hina wu borile ta ku ri vanhu va hina njhani. Mina Khalanga sweswi ni tikuma ku ti-right ta ku ri ni nga ni ya xava rafula axopeni. Rafula le ma ha ku heta ku ta hi vutisa ku ri rafula i yini. Ni kota ku ya ni ya xava xibalesa leswi na maphorisa va nga ri ku na xona. Hi fika njhani kwalano? Hi fika njhani? Ta xavisiwa xopeni ni nga yi ku na rafula n'wina sweswi. Kambe ni loko i xava i ri na i kuma langsese a swona? Mi kuma langsese ivi vana va swi kota ku va endla vugevenga va ta mi tekela va endla vugevenga hi yona. Lava va nga le ku endleni ka vugevenga hi tirafula va tikuma kwihi? Se mi ringanyeta ku yini laha ku lwisana na vugevenga na hinkwaswo leswi ku fanele ku nga ha xavisiwi tirayifula? Ti nga ha xavisiwi na tona tirafula. Ti kumana na tirafula a ti fambi hi vanhu va xiphorisa. Ni nga ni xiphorisa va ta ni ata thola maphorisa lava tlhariheli va swi tiva mipfumawulo ya swibamu leswiwani. Hambi ma ripota sweswi mi ku ve ri kwihi ku le ku boheni ka yini va twa sound ya xibamu lexi va xi ta ku xibamu lexiwani a hi na xona a va ngeti va tata loko se swi hindzile
mi nga ya n'wina mi khomixini xitanana vona va khomixini xikulukumba mi ya lwa hi yini miri va twa ku yini ku va ku hey AK47 loko va twa ku gubu va ku halisa hina swona lexi timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula ku kandziyela timfanelo ta vanhu van'wana naswona i nandzu lowu tseke a ku ve vutihlamuleri bya wena ku hlayisa no hlonipha timfanelo ta vanhu hinkwavo hlalela n'hweti ya timfanelo ta ximunhu na Munghana Lonene FM #hi van'we hi va nkoka #CDT matimba ya xiyanimoya Munghana Lonene FM makombandlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Risona nkuna lava hi bulaka na bona va suka ka the South African Council for Educators hi ndlela yo yeleyo ku na vanhu lava tisaka swivilelo mavutani ku fana na tindhawu to fana na le a Polokwane ka Seis vangeri va ya va fika va byeriwa ku namuntlha hi offline va tlhela va ya va tlhela va byeriwa ku namuntlha ku hamati va tlhela va ya namuntlha va fika va yisa ti-documents ebe va byeriwa ku va ta kuma SMS va nga yi kumi va tlhela va boheka ku khandziya futhi va tlhelela kahle mi tirhisa ku yini mavutana Xinkomo mfambisi lexi lavaka ku xivula emhaka ya mati ya le Limpopo i mhaka ya corporate board a ni ri mavona ku na ti-office tin'wanyana kwalaya so building office park yeliya yi na problem yeliya ya service delivery ya mati mara hina va sayisi sweswiwana hi busy hi zama swona ku at least hi va na back up ya mati ya Jojo ku vanhu va kote ku nga koti ku minkarhi yo tala hi hatla hi pfala loko hi ri na problem ya mati hi ku a ni ri mi kuma ku exiyindlwana munhu a nge koti ku ya exiyindlwanini se xa vumbirhi hina system ya online leyi hi tirhisaka hi karhi hi advocate ka matixara ka ti-applicants ku a va zame ku tirhisa the online platform leyi yi nga linked na e-services ya FITA ya government vanhu va swi kota ku va registera kwala ka system loko u registerile wa swi kota ku uploada ti-documents ta wena loko so uploadile se ku va na process ya ku swilo swa n'wina swi verifyiwa swi chekisisiwa hi laha hi pfaka hi va na problem hi ku minkarhi yo tala mi kuma ku ti-documents leti va ti submitaka matixere ya hina ti va ti nga helelanga minkarhi yin'wanyana so loko hi communicate hi va sendela a ti-email va kombela swilaveko mi kuma ku na vona a va swi vonanga or va va teke nkarhi eku replya so hi swona swin'wana leswi mi kumaka ku swi vangaku vanhu va nga koti eku va finalize ti-application ta voho hi nkarhi mara sweswi hi la ku rana ti-webinar across the country ya ku komba matixere ku va fanele va applyisa ku yini online ku hi ku a swi bohi ku munhu kahle a tikuma a ye ofisini ya Seis munhu a nga swi kota ku endla xin'wana na xin'wana lexi a lava ku xi endla a nga xi endla online a nga yanga ofisini ya le Seis mara mi kuma matixere ya ka hina kumbe hi mhaka ku va tolovele swona swa ku ya ofisini va faka na imali ya taxi ya ku u khandziya futhi se lexi xi encourageaka hi ku a va tirhise our online the online na yona yi kona ka www.sais.org.za loko so u nghenile ka website u famba u ya ka online registration wa swi kota ku aplayela student provisional registration leyi ni vulavula hi yona wa swi kota ku aplayela permanent certificate wa swi kota ku tlhela u aplayela ku na lava mi kumaka ku va lahle certificate swa vona naswona wa swi kota ku tlhela u aplayela hi yona u tirhisa yona system yeliya wa swi kota ku cheka leswaku u registererini wa swi kota ni ku cheka leswaku ti-points ta wena ta professional development so famba kwini ni vula ku hinkwaswo hi na the digitized system lexi hi fanekeleke hi xi endla xa nkoka sweswi i ku famba hi va dyondzisa hi va komba ku swi lava swi endlisa ku yini hi ku handri sweswinyana se hi le ka fourth industrial revolution mara ha va pfuna ni lava va taka eofisini mufambisi
se hi marito man'wani mi vula ku munhu a nga tsarisa certificate xa yehe xi ze xi helela a za xi kuma a ya tirha a nga fikanga a hofisini ya n'wena. I ntiyiso mfambisi va applya va swi endla vhele hi leswi se hi introduce ka swoho hi ku a ya swi a hi kahle hi la ku olovisela etiko ku va nga hlupheki vakhandziya va ya essays ku ve va nga applyela online certificate xa vona mfambisi. I ntiyiso se yi na system ya hi tirha kahle system ya a hi hluphi. Lexi xi lavekaka ntsena i ku vanhu swo lava va tiva swilaveko ku loko u applya u fanele u tirhisa application, u fanele u va na ti-qualification ta wena, u fanele u va na matric ya wena, u fanele u va na IT ya wena, u fanele u va na police clearance. Hikuva a ni ri sweswinyana mfambisi a cheka leswaku mathicara lawa hi va qachaka hi va nyikaka certificate ku nga vi mathicara lawa va nga na criminal record. A hi swi lavi ku profession yi va ni vanhu lava va nga na attachment ya criminal record. A cheka ni lava va social development hi verify ku a va na tona ti-sexual related offences. Hi va veta hi na vetting process ya ku chekisisa. Se mi kuma ku van'wanyani va na ti-criminal records a va swi tivi ku va na ti-criminal records. Van'wani va ta hlaya va ku no a va ri na yo a va ehleketa ku se xigwevo se xi fike makumu mara mi kuma ku xigwevo a xi fika nde makumu. Se swi tele swilo leswi swi endlaka ku mi kuma ku ti-applications ta matichere a ti hetiseki nkarhi lowu ti fanekele ti tirhisiwa hi wona. Se a hetiseni kumbexani hi mhaka ya ku van'wani va nga ku ni va pfalele handle ni kombela ku mi ni khomela ni teka tinhlokomhaka ta mahungu ivi loko ku ri na loyi a lava ku vutisa swin'wana hi twa ku i kona ke kambe mina lexi vutiso ni nga sala na xona i ku loko munhu a kha a applya online swi teka nkarhi wo tanihi kwihi ku wa kuma certificate lexi a nga ta kota ku se a kota ku applya ha xona hi ndlela yaleyo kambe endzhaku ka loko hi kume tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we a hi sunguleni twa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini ivi kusuka kwalano hi ta vuya hi ya mahlweni mavutani. Anga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. Ente isu mixer omgara lona FM nangona ku Afrika wa vulavula ku hashala wona twik suka le no studio 1 ile mangita mall again ile ayutesela ka nangona ku walo indla yele kwena u angula ku yini 0860002543 ayi ku mixer wa mina nangona walo ku u angula ku yini loku la ku vutisa loko ku mina xivutiso lexi mi lava ku vutisa lava va says ngopfungopfu nyina vadyondzisi n'wami ka mi hi tsalela mahungu mi nga ta jika mi ku a hi va vutisangi leswi a mi fanele hi va vutise swoho xivutiso hi xexolexo hi lava hina vona n'wina mi ri yini leswi va nga swi hlamula hinkwaswo hi leswi mi nge le ku hlanganeni na swona ke kumbe mo ya tihofisini mi vuya mi ya tihofisini mi vuya mi kha mi nga kumi ku pfuneka ke. Se loko ni nga kumi munhu ni ta pfumela ku mi hlamulekile tanihi vadyondzisi ivi hi ta kota ku va hi pfala mhaka leyiwani. Mavutani loko na ha rindzele ku twa loko ku nga va ku ri na munhu a hi hetiseleni n'we mi kha mi ni byela ku swi teka nkarhi wo tanihi kwihi ku va mi ni nghene ka system ya n'wehe ni ku ni ndla xikombelo hi mekhalanga ni mudyondzisi ni uploada swilo hinkwaswo leswi mi swi lavaka ku fika la se mina ni nga ta kuma certificate lexi ni nga ta ku loko se ni endla application ni va nyika xona. Inkomu mfambisi enyanga yi va yi tele mandi hlamusela ndaku hlamusela something ku mi ndzi twile ndi vulavula hi vetting ndiku hina va says hi ni ku veta se eku veta swi hlamusela yini wena mfambisi swi hlamusela ku hi verify na ti-external bodies. Xa ku sungula matric ya n'wina ya cheka na va umalusi ku ya verify na va umalusi ku impela certificate lexi mi nga xi nyika says i certificate xa ntiyiso i certificate lexi mi nga xi kuma hi ka umalusi. Xa vumbirhi hi yisa ka SACCO va verify ti-qualifications se na vona lavaya hi verify ka vona
va na ti-turnaround times ta vona se loko hinkwaswo sweswo wena mfambisi swi vuyile mi tsundzuka ku hina na ti-foreign applicants na vona ha va verify na home affairs loko se swi vuyile hinkwato ti-applications hi endla e process ya hina ya internal ya ku kota ku issue a certificate se ti-turnaround time less than 1 month munhu wa swi kota ku veni a kuma e certificate xa yena a kota ku famba a ya dyondzisa lexi xi endlaka hi verifier loko sukela lembe leri sungula ra 2025 for sure hi ve na ti-incidents tinharhu la ofisini la Centurion la hi nga arresta ma-applicant lava va ngo ta va ta na fake certificate at one stage hi ve hi arresta ni principal kwalalo a ngo ta a ku ta update ti-documents ta yena hi papila leri a ndzi mi byela hi rona loko a va pfumeleliwanga ku dyondzisa loko se hi verifier hi kuma ku it's a fake letter se hi fonela maphorisa va ta va n'wi teka va famba na yena a police station se hi yona e procedure ya kona ya safety mfambisi hey sungula ku vanhu va swi lava ku va vadyondzisi va swi lava va nga ri na wona maphepha a hi le ka business ya ku pfalela vanhu hi le ka business ya ku endla sure ku hi protecta integrity ya profession ya teaching a ni ri mathicara hi vona va dyondzisaka vana va hina so na hina hi la ku meka sure ku va tele mathicara lawa va nga qualified lava namuntlha va ngo lo tshama va lavaka mintirho mara mi kuma ku a va na yona opportunity yeleyo hi mhaka ku ku na lava va nga kona ka system mi kuma ku ni ku kachiwa kahle van'wani va kona a va kachiwanga kahle se hi zama so ho ku meka sure ku ri mathicara lama takaka profession ku va mathicara lawa va nga qualified ku va mathicara lava nga na the right qualification ku va mathicara lava nga na the right certificate ku ni loko se va nghena entirhweni va nghena na swi va fanele ku ve ni va nghena mfambisi nemetwele mavutani mi etsela mo ku yini ndi hetelela ndi ku ndi khensile mfambisi lava va lavaka eku assistiwa hi SAIS va nga nghena hi na email ya info@sais.org.za lava va lavaka eku assistiwa lava va nga na so va nga apply va ngo yimela SAIS ku hi va pfuna xin'wanyana futhi lava lavaka ku tiva vuxokoxoko hi timhaka ta mali timali ta vona ti-membership fee hi ku ni mali yo karhi leyi hakeriwaka ka SAIS na vona va nga tirhisa email ya revenue@sais.org.za hi yona email leyi va nga chekisaka ka yona ku timhaka ta vona ta mali ti tshamise ku yini kasi lava va lavaka ku tiva information leyi fambisanaka na professional development hi na email ya member@sais.org.za na yona va nga yi tirhisa email loko ku ri na swin'wana swa media va nga tirhisa email ya hina ya pr@sais.org.za hi ta kota ku va hlamula hi kota eku va nyika evuxokoxoko lebyi va byi lavaka mfambisi hale ya PR ya pa yi hlwela ku langutiwa mara hayi xikwembu xi kona xi kona se ndzi rivale ku mentiona ku na SAIS Facebook Facebook ya SAIS ya hayi mara mi mention swo tala se swi nga ze swi hi hlangahlanganisa na hina hi nga le ku yingiseleni madyondzisi ni tshemba va swi twile lava va ri na swivilelo mina leswi a ni lava ku vula swona i ku kumani munhu loyi a tirhisaka timhaka ta swa timali ka SAIS a ta xava nkarhi ka Munghana Lonene mi dyondzisa vadyondzisi lava va le ku hluphekeni swivilelo leswi va swi tisa la ku za hi mi fonela a swi tele ni tshemba ku va ta va swi kumini tinhlamulo ta swoho kambe kumani nkarhi mi ta va dyondzisa hi ndlela yaleyo ni ta tlhela ndi vuya mfambisi hi mina loyi hi mina ni nga ta va dyondzisa a hi endleni nkarhi mi tlhela mi ndzi vitana ni ta tlhela ndi vuya ni ta va nyika information ni vula ku se mi xava mi ta dyondzisa hi ta xava mfambisi hi ta xava mfambisi
ta xava ikomu kuna akhense sweswo mingisero Munghana Lonene FM lava hi bula na vona enkulukumba Risuna Nkuna a va tisi hikokwalaho ka xikombelo xa vadyondzi lava nge ri va le ku kayakayeni ve mi nga swi kota ku va mi endla timhaka ta certificate swa n'wina swa SACE ka online ma yi vona mhaka ko se a ni tshembi ku na mudyondzisi loyi a nga swi twisiseki swa timhaka ta technology ya masiku lawa na mina ni nga wa khale BBT na khana kaka na swona sweswi ni vulavulaka laha ni le ku tsaleni swin'wana swi lava ku hi rhuzangi swi lava va ri nga sipela namuntlha ni ku kaka yina swo kwa kindani wo hleka hikwani hi hetile se i swin'wana swa leswi hi lavaka ku na n'we tanihi rixaka mi swi tiva na n'we vadyondzisi mi swi tiva hi ndlela yaleyo ni tshemba ku mi nge hi hlupheki n'we ma lava ku nghena ka ntirho lowu wa vudyondzisi hi ndlela yoleyo kambe hambiswiritano i makumembirhi timinete ntsena a yi se ba awara ya mbirhi awara ya mbirhi hi ta va hi kha hi huma kambe ke sweswiwani a hi twi ku n'wina mi ta va mi kha ma lava ku yisa timhaka amahlweni hi ndlela yaleyo ni teri timhaka ti tele leti hi nga vulavulaka hi tona mina na wena a hi ku twi ku we hu tihi leti u nge ri u lava ku ti yisa mahlweni hi ravuntlhanu leri va mhani ku na nkulukumba luya kumbe ku na mhani wun'wana a nga nghena laha a ni hlamusela hi timhaka ta ku ve ra mi le ku kombiweni rirhandzu hi ndla mavhengele lama ni nga na wona ya 10 timinete ku nga si ba awara ya mbirhi se swi vula ku ha ri na nkarhi mina na wena wa ku hi nga famba swin'we sweswi u ni byela ku xana xiyimo loko xi titani ke tanihi muaki kumbe muyingiseri wa Munghana Lonene FM hi swihi leswi nge ri ravuntlhanu leri u lava ku hi byela kumbe a wu lavi leswaku hi famba hi nga swi twangi 0860 002 hi ndlela leyo hi ta kota ku twa timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ka u ri na tona eka nhlekani lowu wa ravuntlhanu kwalaho u nga va ku u yingisele u ri kona hi ndlela yoyeleyo a hi amukeleni loyi a ri wo sungula hi twa ku yi ta va a khomete timhaka ni ri nomboro i 086 00 02543 hi nga kandziyisi rito kambe a hi beni ritsengo twi hi ndlela yaleyo swi ta endla leswaku hi kota ku twa tlhelo ra n'wina ra mhaka hi ndlela yaleyo a hi ringeteni ku nga va ku ri na munhu na i nhlekani papa mina minjhani hi pfukile minjhani papa hi pfukile akhensa ni kombela mi ku enya na rito loko swi nga mi onheli nchumu okay Boetphet a ni la ku hundzisa leyi yani ya a ku na n'wansati Boetphet nga ta n'wi buracha i ri hava mali lava va nge va na mulenge va va buracha va na mali vanhu lavaya vavanuna hi na rirhandzu lera ro vavasati ha swi kota na ku va kurisela vana va vona i rirhandzu ri kulukumba ngopfu phela rero yena a ku na n'wansati i nga ta n'wi buracha i ri hava yini ri hava mali a swi kona sweswo Boetphet hewa se hi marito man'wani vavanuna va Afrika-Dzonga hi ha mali a hi na mali ya hava va nga va na yona vanghani va lava nga na yona kumbe na n'wina Boetphet mi nga va mi ri na yona mi nga ri katsi va ta Boetphet mina ni hleketa ku rirhandzu a ri na mali a swi kona kumbe ri ra minkarhi leyi nga hundza ra sweswi ri tirha hi mali Boetphet ene la mi lava ku vona ku n'wanuna i na rirhandzu ani ma swi kota ku kurisela n'wansati vana lava tata wa vona ka ku nweni ka byala yena a tsandzeka ku khoma kahle wa n'wina ni loyi a nga loveli mana yena rirhandzu ri na n'wanuna hi Boetphet va nga mi xisi va swi vulavulaka se hi ku okay yana ni mahlweni a ni lava ku leswi va swi vulaka leswaku ta ni khoma Boetphet mi nga ri na mali ku fika mi khoma tindleve loko va ri la mibedweni voko ri ta ba headboard loko a mi na mali leswiya i mali sweswo a ni mi twisisi a ni le ku mi twisiseni la ku mi twa mi ri voko ri ta ndla yini
ri ta ba headboard hi mhaka yini matsakelelo ya loko mi ri na sele mandleni na loko mi ri hava hi botseta a ma fani se ri to bakanyiwa ri to bakanyiwa ku saseka ngopfu a ri ndzi ta twa van'wana mi mara ni tshembi swo bakanya hi va swi kotaka sweswo a ri eke twana ni van'wani mara mi ni tiva rirhandzu ri ri na n'wanuna botseta n'wansati a nga na rirhandzu nemetwe 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi sweswo veri xiyimo hi xexo n'we mi ri yini va ka hina a hi mi tweneni kwala mi nga yingisela mi ri koho nhlekani lowu hi twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini eka mhaka leyi bulaka ha yoho ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka leti ti khumbaka leswi hi vulavulaka ha swoho nhlekani lowu n'wana mi yingiseri hi lowu hi nhlekani aye kalanga aye papa mpfukini hi pfukile sweswi tsanana hina nchumu hi ngo vona papa hawa nena hosi ya hlasi amen mina ni la ku khumba le ya joni le khalanga man a yi ni khoma offside ngopfu le ya joni le ya ni kumeka la joni minkarhi yo tala se ku fana ku yi ko kaya ka mina ku minkarhi wo tala wa mina wu kwa joni joni na loko ni twa president va vulavula khalanga swa ni vava khalanga swa ni vava swinene ni rhandza tiko ra hina ngopfu mara loko u nga ri na power ya ku u nga cinca swin'wana hambiloko hi ma vulavulela masiku kwa vanhu va kha va ku hi nga cinca ku na vanhu lava hi nga ri ku na power ya ku hi nga kota ku cinca swilo mpfimbilo ya mi yi vava ngopfu last week a ni famba Capton Park khalanga tipholi tin'wana tipholi leti ni ti tivaka to famba xikarhi ka freeway ya Capton Park I'm sure it's R24 pholi liyani it's about maybe yi nga va yi ri vo ma 15 meters ku leha ku ya hehla i tipholi leti a ni ku kumbe to ti save mi nge ti tsemi tilayiti letiya khalanga hinkwato vo tsema sim about leri ri nga yi khoma ku yi jika ntsena yi vuya yi fayeka va teka leswi va lavaka swo va famba so ni twa ni nga ri na ku tshemba loko va vulavula hi ku Johannesburg va ta yi lunghisa khalanga hi ku onhaka ka yona i swilo leswi onhaka ku va kha va swi vona swo tala sweswo so a ku na kambe xivutiso ku ta va ku hi fike njhani ka ku Johannesburg yi hodloka yi kutani se yi lava ku hundzuka rhumbi Cape Town yi kha yi nga hodloki i ncini lexi xi endliwaka ku hambana ka madoroba lamambirhi hi ku vona ka n'wina xo sungula hi lexi khalanga a wu nge lunghisi loko u nge se vona problem khalanga hina vanhu va ntima a ri na problem ya ku a hi pfumeli ku na lomu hi tsandzekaka kona hi le ku tsandzekeni Cape Town i DA yi nga majority le swo kombisa hi ku olova ku swi vula ku valungu va endla swilo hi ndlela ya kahle hina ha tsandzeka i point yo sungula yaleyo Johannesburg khalanga yi tele hi vanhu va ANC majority ya yona so most ya vanhu lava kodisaniwa khalanga hi ku ni ta mi nyika example ya simple khalanga ti vutiseni ku sukisela khale leswi swi endla ku ti-pothole a ti pfariwa ka ha ri na nkarhi ini sweswi a hi swi tiva a hi complaina hi ku vo Sandton le ku tshamaku valungu la ku tshamaku vanhu va timali vo Rosebank la ku tshama sweswi everywhere i pothole khalanga yin'wana hambi loko wo yi languta wa swi vo ku hambi loko ku ri ku a wo la ku endla tala emutini wa wena ku chela thyaka a yi ta va yi eti ngopfu yi ri patwini u ti vutisa ku serious khalanga mi ti vutisa ku swi ta njhani xi lexi va xi ri ka xikarhi ka patu leri ku fambaka munhu everyday leri movha ya government swi nge endli ri tela movha yin'we ya government yi nga hindzi hi koho ku hambiloko ku nga hindzi ya mapatu movha la ka khalanga ku hindza kumbe ambulance ya swi kota ku fika yi report ku ni voni pothole ya so andhawini ya so yi fa yi pfariwa ka ha ri na nkarhi mara sweswi ku na tikhampani leti very i pothole patrol what is that khalanga u patrola pothole ku yini a ni swi twisisi a va lavi ku va kota ku ti vona ivi va kota ku ti pfala a va ndleli ku va kota ku lavalavana na tona hi ndlela leyo
mara khalanga loko u patrola pothole lexi xi ngo tshama ndhawu yin'we a xi lexi xi patrola khalanga hi lexi hi nga swi tiviku ku hi nga xi kuma sayiti rihi pothole a ti tiva hi ti kuma patwini laha hi fambaka kona na ti-pothole a va swi tivi ku tile kwihi a va swi tivi ku patu rihi patu ri nga na pothole tanihiloko ni kombisini khalanga ku timovha ta government ti tele ngopfu ti fambaka la patwini yi nga va ya water offense yi nga va ya zoo yi nga va yi ri ya yini va swi vona swilo leswi hikwata ta government a va fa va swi tiva ku because ku sukisela khale swilo leswi a swi nga ri kona na why a swi kota ku maintainiwa swi nga nidi ku hi fa hi va na ti-pothole patrol hi ta va na ti-pavement patrol. What is that khalanga? Ko nyikaniwa mintirho hi swilo swa useless ku dyiwa timali swilo still okay loko ku ri ku patrol yi kona why ti-pothole ta hatela se swi vula ku swi loko a swi le ku tirheni nchumu why hi nga swi susi ke khalanga hi vona swin'wana inkomo nemetweni kheseni ya ka mavhengele ivi hi ta vuya hi hetisa swin'wana kambe van'wani va xiyenge swa mahungu lawa va le ku tiviseni ku swi nga endleka ku va na ku sungula load shedding stage 3 hi awara ya 2 nhlekani lowu kambe sweswi a hi tweni ku mavhengele va hi khomeleyi Thebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ravuntlhanu sweswo mingiselo Munghana Lonene FM languta nkarhi i nkaye timinete ntsena hi se ba awara ya 14 yevana load shedding vele stage 3 ya swi ta tika ene veri swi nga endleka yi fambafamba na hina load shedding leyiwani ku za ku ba awara ya 5 hi Musumbhunuku nimixo ya swi le ku tikeni tiko leri ra n'wina leri hayi a amukele n'win'wana mingiseri loyi nhleka ayi papa mina mpfukile hi pfukile hi nga vona hawa hi pfukile ni la ku nghena ka leyi ya ku hina vavanuna va South Africa a hi na rirhandzu ka vavasati va hina mi nga ni dlayi ha mina i mhani van'wana va nga ni byele va ku a mi na thisi yin'we hawa a hi nge mi dlayi hi swi twini ku sukela hi karhi hi yingisela nongonoko wo karhi wu sungula inkomo papa so ku na ku hambana ka hina vavanuna va South Africa na vanuna va le matikweni mambe mhaka ya nkoka hi leyi i ku hina va la South Africa hi rhanga hi teka vavasati va hina hi karhi hi tshama vunyingi bya hina hi karhi hi tshama na vatswari va hina hi tshama na vasesi wa hina a wu swi koti ku kombekisa rirhandzu ra ku hetiseka ka nsati wa wena hi ku u tsandzeka na ku n'wi phakata hi ku loko u ku wa n'wi phakata vatswari va ri i dyisiwile loko u ku n'wi pfuna ta mabodo vatswari va nghenelela va ri u dyisiwile vasesi va ku he i tekiwile munhu loyi se swi endla swa ku hi ti chava hi nga endli leswi faneleke kasi ku hambana i ku lava va le handle lavaya va ta va nga ri na vatswari va vona va i ta a ri n'wayexe a fika a rhenta ndhawini yo karhi laha i kota ku endla swilo hinkwaswo a nga disturb hi munhu a komba TC ka murhandziwa wa yena loyi a n'wi rhandzaka hi ku vo va vambirhi se ku na xikombiso xo hanya lexi ni lavaka ku nyika xo xi nga ni humelela mina lexi nga endla swa ku ni hatla ni huma muti ene ni khensa na munhu loyi ni nga n'wi tiveki loyi a nga ta na miehleketo ya ku loko munhu a teka nsati i fane a huma muti ni n'wi khensa swinene ni n'wi bela mavoko a ni tirha ti-shift la ni tirhaka kona so siku rin'wana ni chayise nampundzu loko ni chayisa nampundzu nsati wa me ivi a pfuka before a ni wa swi ta ku na vuya nampundzu a pfuka a tirhatirha mintirho ya laha kaya a sweka a endla hinkwaswo ku loko me ni vuya a ta kota ku va na nkarhi na mina loko se ni vuya laha kaya ni fike ni kuma ku u endlile swilo hinkwaswo mintirho ya laha kaya ivi a ni phamela swakudya ni dya ni ya fika ni nghena kamareni ni la ku wisa tanihileswi ni humaka ntirhweni ivi a ni landzela hi le ndzhaku a ku helanga na 20 minutes va mhani va gongondza va ku makoti wa laveka haleni a va nga n'wi laveli nchumu a vo la ku n'wi byela marito lawa va ku makoti tiva leswi ku
ku etlela na nhlekani swa rhuketela ku nghena kamarini na nuna wena nhlekani hi tshamela swa rhuketela i mhaka ya nkoka leyi faneleke hi tiva hina vanuna va South Africa i ku immediately u teka nsati huma muti u ta kota ku tiphina na nsati wa wehe u tiphina na vana va wehe so leswi nga hi pfuna se marito man'wani mi vula ku leswiwani swi nga vuriwa hi mhani swi vuriwa hi vanhu swi endleka ka vanhu lava va nga humangiki mmiti hi xitalo xa vona swi endleka ka valava a hi hinkwavo mara vunyingi bya vona swi humelela kwalano moni ni mi kombisa sweswi loko me no tshama kaya ivi sesi wa mehe i na n'wana na me ni na n'wana loko ni fanele ni teka vana va mehe hi ti humesa hi ya xopeni kumbe hi ya ka tixopo leti ta ku xavisa swakudya hi nga ta ka hi nga ti vuli hi mavito hi ku hi ta va hi xavile so sesi wa mehe u ta va na jealous ka mina na vana va mehe loko hi vuya u ta expecta ku ni vuyela na vana va yehe something and then na yena ni n'wi vuyela na something loko nsati wa me a khomelele xin'wanyana va nghenelela va la ku dya na yehe a hetelela a nga dyanga nchumu kasi loko a ni ri ka mehe a ta tiphina hi swilo swa nuna wa yehe hi ku hetiseka a vona thisi ya nuna wa yehe nametweli papa inkomo nakona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti ku n'wangulo wa wena wu ri yini 0860002543 i nomboro leyi tirhisaka hi kota ku twa tlhelo ra wena ra mhaka kwala nga ni yingisela u ri kona khensile vadrayiva loko mi teka xiboho xa ku pfulela Munghana Lonene FM eka xibazana xolexo ha khensa swinene khensile swinene mi endle leswaku vanhu va xitalo va lava va kota ku hi yingisela i mhaka ya kahle swinene a khensa swinene hambi sweswi ya loyi a vona ku a lunghise USB ku mi fanele mi tlanga yona ivi n'wi mi teka xiboho xa ku va mi yingisela mhaka leyi nge le ku boleni hi yona hi ndlela yaleyo 0860002543 a hi kuti wena ku angula ku yini hi kota ku va hi gimeta nongonoko wa hina ku ta ku ri mingiseri wa hina wo hetisela na ku pfumela sweswi nhleka mpfukile botata hi pfukile minjhani bot hi pfukile mi nge ni ve ni tirhisa timinete tinharhu leti nga sala bophete ni teka leyi ya joni ya bophete swa ni vula lembe rin'wana kwala no hi ta tshama hi kha hi rila already na vanhu va ndimi hi ti duvule milenge xibamu mara hi nga swi tivi ku hi le ku tiduvuleni a hi ti byele nga ku hi ya ka vutomi byo antswa ma swi tiva ku why ni vula so bophete ku na swiswinharhu swimbirhi swi nge le ku hi karhateni la ma vona ti-politics leto talatala la tikweni to ti nge le ku hi karhateni i va ku va na yin'wana va yi vitanaku human rights ani hi swona swin'wana swi nge le ku hi karhateni hi ku munhu un'wana na un'wana loko a vone i nga ri lawani i ta hanya va implementa nawu wo karhi va ku a ku ndliwe yini example ma vona leyi ya ku pasisiwaku nyana weekend-nyana leyi ringite tikhamera ti fanele ti va registered under state until loko ma hi tsundzuka okay but loko a va lo teka energy liya botet a ni ri va ri reason yaleyo ku hayi ku ndliwa so i timhaka to va lava ku reduce crime ne why va nga tekanga energy yaleyo botet va tshama hansi va linka home affairs na SAPS na bank ka ti-fingerprint ku va unit ya yi-1 than ku va rhanga va tsutsuma va velwa na crime botet a ni lawani va swi vonile botet ku ri loko vo endla sweswo there is bini ya ku ri why ku ndliwa so va byela ku tikhamera tin'wana ti fanele ti va registered botet va swi vonile mamafiya lama botet ku va exposiwa hi ti-social media a ni xin'wana na xin'wana loko xi humelela ka yena o teki photo se va swi vona se hi nga ku va problem a hi ndleneni swi swa ku hi kota ku limita swilo leswiwani se hi ku vona ka n'wina loko se swi kandziyisiwile va ta kota ku tumbeta swin'wana exactly va swi vona ku se swi ya ka media lawani khalangi fana khomiwa lawani swi publishiwile loko a vula teka energy liya zimbulting va linka home affairs na banga na va ri yini xwana na va ri yini
xa banga kambe fingerprint ni xo home affairs ni xo ku ri swo tala swi ta hunguteka botsete a swi ta hunguteka swo tala leswi swo talatala botsete va rhangaka va jikajika leni va ku hi endla yini hi lwa na crime botsete unfortunate a nge swi koti botsete o ka jikisiwa ni khensi botsete ni xuma kahle inkomo hlayisekani namaskipika n'wina ku lekunene mingisero wa mina nongonoko lowu a wu huvelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlangane na nongoroko lowu nakambe vhiki leri taka misombonoku eka hi ku tisela wona t kusuka la studio 1 hi le Masingita Mall hi la hi nga koho a studio a ku ri na ncindani Eric Mabasa sweswi ku ta nongonoko dzumba na mina na Ike Ngoveni vuhumelerisi bya Mchangani mina ni famba na Sunduza wa ka Minga mbana siku lerinene ni tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela